And a PreViewGh ya bwawura mu ewo Mpraeso market. Station down ho ya hu se omoyi enuane bebre agu ha na ye betwen abem ne abisa om se enei eye aha market day anase Easter nti na omode sa enuane nyina begu ha eton amoma na enche kura ye bebwawura mu ne ya hwese ye benya nipadom na wa ne bi na ye no omo atwetwe nkomo abisa omo enei ni nti a enuane ne niema abu afaso ewa hai mama nkoma mi ho mama e mo akwaba mpacho ho ti sei ene market day wa ha na okay ya hu se nuane bebregu ha na Easter nti na makotwe ni nyina de abai okay na body ne boy den ana sen ne price ne sen na tie boy ne wo soro oh okay na afi Easter market ne ko sen avi market ne ko sen mame ekoye market ni koye yo ye uremu ene ko uba ha uhu we enwa sa ne omo frɛ no enwa kese na ye hwese ebe hu ni wura na nka ye no atwetwe nkomo mommy mpacho enwe ye hu ne boy say ne boy 5 million enti oya Easter waton 5 million do be say Easter wo mu sika ne ho ubo mo bo ana o mu gan oh okay enti ni je market na nye afi Easter bi anje shisa de ba na ni padodo na so kan se 2 years ni aye ni Easter nti Easter ne de ekoyie pa ankoyie okay yo market women sa omo Kwahu Mpraeso na ye no ma twetwe nkomo ya no poi omo hyedwa bebre omo kire se eye dwada enye Kwahu Easter nti na omo hyedwa ne ba branda dwada bia no eye edwada ewo ahasei PreViewGh suni Mama